Mantam ni mejina wapo ye mantam no emu denchebo mensi no emu na omanfo bi e wo horo makeka wonsase ni wagichi sikana bom no de aba NPP amanyoko no atena ye na wakoto forms na forms okoto ye no wasi nipa ba akopɛ no de wo mudo eta na chie no a ene Ama Sey so mejina mu na Akwatia bato mpasua no wo bre no so a won Premtobre Kasee bedwa ade bre no Esanse NPP amanyoko no abie kwan se abato mpasua hodo NPP amanyoko no ni emahye bedwa akonya wo hono mo manfo a woni gye ho no enkofa form sinti no mese edu jamfi anipa dodo na anim so frɛ no Ama Sey enamfonom akwakofa form CB ama no na bra ko finti amwa wo ye coordinator woda eku ya no ene amane boni ahwehwe nkomo ene wodi tuja se Ama Sey ankogina ampere akonya na enya de se wonu betimi adi nkunim e wo sa abato mpesua no so woni amane boni akwasi dwamna ene hwehwe nkomo Adom we nyina ehye wa ha Maami Ama Sey nti ena anuanumi akam ho abom atom botom akoyi sika ade abeto form ade amom se obatampa Ama Sey omla na seat na ayira no omla no magye mom so machi constituency nyina baby ombeko bi se maami na ma ye nto aba na ono nko anso na obetumi age seat no ade ama Akwatia constituency ene te anuanumi akam ho abom a abeto form no ene ade amom bra wonum ede form C ekoma mesedu jamfi nipa dodo na tai friend Ama Sey ena woda eku na se na wo hye wonum obose obeya adwumaden se de be obetimi adi nkunim e wa abaton pesua no so ne nyina mu no wo sra wonum se wonum entai na chi maso ametu na mo no se de me ye madwuma fa me de ahombrase ene odo no obuo ene adwumaden ebedi manim ye de promise no maso no kwa yo maso no kwa yo nyamia o shire ni pamba ni pa e yo de fo ono yo kan de fo ono ya kwantufo poma obedi eku ma bi ene amane boni etwetwe nkomo ya hwemode ma ye ma me bebo ya na wo sie pie waka ne e be piem ne e be fa form so ma me no ka sei eye ma me mesi adu jamfi dodo na frɛ no eye Ama Sey forms no yadi kanfa ne ya fa no so de inshallah e be the force baby adi so de one for 12 feet off the santi no ye say ma onabo abatampa Ama Sey ba ni obi ma miskata me campaign but the credit ye ba akopɛ eno betumi aboa NPP e wa Akwatia because even about one NDC for kra presidency ya mama me no empra